Pemirsa kelompok petani Reng Desa Awan Kecamatan Kintamani Bangli ngelimbahkan inovasi untuk ngolah juuk dados arak. Arak saneka asilang taler sampun keadol kantos kedua Bali. Ngolah juk dados arak sampun ngawit kemargiang oleh para petani sane kaguyub ring kelompok UMKM Tirta Kauripan daweg warse kalitali kalidase sane lintang. Ide ngolah juk dados arak ngelimbak sangkaning arga juk sanedangan pisan murah ritat kala masan mupo. Tias punika akeh taler juk sane nenten kapupu sane ngawinang para petani maut saha mungkah pemargi mangdane juk inucap sida ngasilang jinah ngawit saking kahanan inucap raris petani ngeruruh asapunapi tata cara antuk ngolah juk sane kuantu oleh PPL raris medal pikayunan ngolah juk dados arak. Imade Parnawa, konsultan kelompok UMKM Tirta Kahuripan Mausang, juk sane kaolah soroh siem. Kadulurin antuk ngerereh sarin juk raris kecampur toye selantur nyane kelablab. Risampune kafermentasi ngangge gula bali pinih kidik nelasang galah selikur rahina sayan suwe sayan becik. Wenten makudang-kudang soroh produk arak sane kaasilang sahe kadar alkohol sida anutin pikayunan. Rahina kelompok UMKM Enucap sida produksi arak kantos 100 kali dasa botol kirang langkung seket kantos 6 dasa liter. Produk sane kewastanin arak jeruk awan puniki taler sampun kaadol kantos keduro Bali sekadi Kalimantan Sulawesi Selatan NTB NTT Jakarta miwasane lianan. Ring sajroning produksi arak kelompok UMKM Tirta Kahuripan taler sampun moduwe izin UMKM. Parnawa ngawawahin rau mangkin pai ketandane wantah ngantosang izin BPOM. Saking uji lab sani kemargiang sadurungnyane arak jeruk awan sampun kejantenang nagingin prasarat. Perbekal desa awan iketud dana berate mausang pai ketandane dawagrin sampun dahat nyokong petani ring desa antung limbakang inovasi mangdo produk pertanian juk inucap side sayan kalimbakang. Produk arak raris kacumpuin napi malih sampun wenten pergub sani ngunggahang indik arak. Paiketan saking desa awan sampun nyagayang prebieu saking APBDes anggen nyokong kelompok tani merupa parikrama pertanian sahang limbakang hasil pertanian. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.